Kaseng Ribhoi People Council RBPC kasau tarik naiwing kalayo ya kinongkit kam ki bapura makenthop yu president secretary bat kiwe kinongkit kam na kabanta kasamoy trekam hajar arpulai hadu arpun riu lapan scam migine kinongkit kam na kabanta pentelun ya kam nang ni sakmat ya kinongkit kam baladap jit lapan scam da uba makdo advisor Ribhoi Dorbar hakajingdan lang uba bishadap president Ribhoi Dorbar Baroki Kala chairman Umsning Town Dorbar Reverend Precious S. Timong, Vice Principal, RBP Synod College, Usamla Jason Lennox Nongrum, Kiri Rangba, Bat Kilong Kumilong Kpa. Kumban Syuat Hu, Kane, Kaseng Kade Kaba, Dang Shukha Thamai, Heka Kanyo Tarik Naitung Hajar Arpulai. Kaban Pet Yaka Kia Kashan, Berka Imlang Kasalang, Jaga Ribhoi District. Habakran Hakate Kasni, Usamla Jason Lennox Nongrum, Ubala Syak Jit Kumunong Yalam Bahakmat Jaka Seng, Uloong, Kajing Sandur Yakane Kaseng, Kam Daitang, Nagabanta ki kam snobha ne ban penmento ya nur ya no hendrai kadai nagabanta ban kit ban ba lem ya ka baha kamiat bat ka khya ka shan jaga district bat ban nang kenti ru ya ka Ribhoi district ta subhan Ribhoi ni ki khun ka Ribhoi ni kular scam Bangin le bat pendep yala ke kamram Gumbala ben syat hangi Dakajing long slur klem kenrandi Ngin yai bat ya kajing long mabha Bat ya ki nongrim ki bapen scam ya ki kamram jongi Bat ngin syakri dakajing ai tilut Bat klem dan nyu seliang keman Ngin buram ya ka hok Bat ka dor yang kibriu baro Bat ngin kentiu ya ka hok Kajingyan kat dor Bat kajing halang Kuresibun YouTube bagi social media ki fake account da ki spa bat ki hajar peli kita ki naysayers ki ban penduk ban sim yapi ki ban penjam daw yapi ki ban penduk de thia du dem yapi ki ban ong yapi bakai ka ule ka kam shimet kai ka ule tang ban yo nam yo burom bat ku ta ter katu nyede ban penduk nyede ban khot yang itu ki bro we have to call spade a spade labian bat sange no kajing ko hiu kajing bisni kajing bom lapet ikun sama ju ki season kasni kin sakma namar bakam don ka direction ka babian lagi ko bantre ka baba ailat iki persilu iki ki kimi ki pai ikun sama ki jompi hagi ni kisi ki bamanta lagi orang bakir penya so khot seng kalau kajing le ranya kajing kasen hato don na prem jumi ki bala ban pakhat pak kai bakai bilang salam ka perception ka ruko berkat ka badan ka bilang salam kai ka bapaleran ka tugahin kasan dei na marba kadon ka narrative bala da pi blong sang phalang pide blong ba riuspa pide ban remstai pide ban ka kali ka barendor pide blong ba bit papian pide blong badan ksa ba shlu ba banut tang uta bala blong sang phalang kata kali ka jing pengit ka ngira ka sya impose la sya pendung da kata ka berkat Henry, ka Ribhoi People's Council kan jet tang ya kibro kibalong genuine lagi dia kalongin ka baduk lagi dia kibro duna ka khotmet ka bongdon ka tisian ka jat silian lagi kidon ya ka jimut jiperkat ka babahatam ngide ban ai platform yake ngide ban khot iki syakamit bagi keran ngide ban snap ayu bagidan bangle namta ka shnong thau namta ka inang asalang dei da kana daw bangong ka jimbomnut jom kisah lah bani syahmat hagi ni kipor bangta bagi le ran je bapalat oyo syasi oyo syabet oyo syakentho ole ran kalau yang kahir ngimla bantrei ban pensmoha ya baro le kai ke babahatam nakamta jompi lada kala biang namta jompi to tip bakal abiang nakamta kai bang salam henry haba ong kumta kap syulamut bapen soha yang de shibet Niye karan niki isu jongka Ribhoi district baru asyata. Halu kini kinti ki bangta niye tiar niye tai niye karan Henry.
kadon ka classification, kadon ka jingbatay, kipanya pher, banishim yang kata ka issue, dor kam yo bro bolong kumta, bola don ka experience ka atas nem, ubala tri ka ba ka atas nem, dan ikan ni ka portal issue po riboy, hato dengan keren mga don try ki bola ban priyan na ki perlok ki bayalang. Ta yung Jason na try ka pati ka por bay kata ka border issue. Lang ni keren iki an ki banyada yang ka jinglok kapang ka jungi hato try dabon ki bola ban keren em. The classification is there. Kadon ka tek kaba uni ubri ula bantri tangkat ne, uni ubri ula bantri tangkat ne. But katu ka level of perception kabadon hakim, katu ka peniap. Kaba day na kataw, bang om, baru kata, it's high time. Bagi ni mi syakmat, bat begini tak kowe. Kata kalong kababahatam nam ta ka kemri boy ka